Sanibona, phinde nginibikelele nje ngaleli thuba ngalesi sikhathi ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba esasigcinile, esasilondolozile, esasithandile, esasihlengile, esasiphilisile futhi nanamhlanje wasibusisa ngokuthi sivuke sisabona, wasibusisa ngokuthi sivuke sisaphefumula, wasibusisa ngokuthi sivuke sisakwazi ukuthi sisebenzise iy'nyawo zethu sihambe, wasibusisa ngokuthi sisakwazi ukusebenzisa izandla zethu ukuqhubeka nemisebenzi yethu esithanda ukuthi siyenze futhi siyifezekise ezinsukwini esithanda ukuthi siyifezekise ngazo. Wakubusisa ngakho konke, ingqondo yakhe isahlakaniphile, usazi ukuthi uma ngifika emsebenzini kumele ngiqale ngani, ngilandele ngani, kumele ngilungise lokhu. Yesterday ngihlulekile, i-weekend bekade i-weekend inde, kodwa sengiyazi ukuthi sengibuyele emsebenzini njengamanje kulindele ukuthi ngenze u-1 no-2 no-3 ngempilo yami, kulindele ukuthi ngenze nje nakanje nakanje. Sibonga uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba osithandile, wasilondoloza, wasibekela, wahlala eduzane nathi, enzela ukuthi ngaso sonke isikhathi singabantwana bakhe sihlezi sikwazi ukuphelelisa icebo lakhe, sihlezi sikwazi ukuphelelisa konke asiyaleza ngakho during ukuphila kwethu lesikhathi asasibusise ngaso khona lapha emhlabeni. Ngoba sisawadinga lamandla, sisadinga leli thuba, sisakudinga wonke lama instruments uNkulunkulu asinikeza wona, sisasidinga isikhathi because isona esibaluleke kakhulu. Sisadinga ukusebenzisa izandla zethu ngoba njengamanje isikhathi sokuthi sifunde ngampela, siqinise kakhulu ezwini laNkulunkulu. Sisayidinga lezi indebe ukuthi simhlabelelele uJehova umdali wezulu nomhlaba, sayidinga lezi indebe ukuthi sokhuluma amaqiniso kaNkulunkulu kuyisikhathi noma kungesona, ngoba kufanelekile ukushumayela kuyisikhathi noma kungesona, ulikhuluma iqiniso, ngoba isho njalo incwadi kaHezekiya ukuthi nina ningabalindi bakaNkulunkulu, kumele iqiniso kaNkulunkulu likhulunywe nanoma ikephi nanoma kunini, ngesikhathi kuyisona kungesona, likhulunywe ebusuku, likhulunywe ekuseni, likhulunywe emini, likhulunywe ntambama, likhulunywe njalo iqiniso kaNkulunkulu, ngoba yilo elibalekile ezimpilweni zethu. Kumele sihlale kulona, sihlale sizondla ngezwi lakhe, sihlalele ukubuka ukuthi ikuphi okuthandekayo enkosini, ikuphi okuyintando yakhe, ikuphi akulindele kuthina, ikuphi akuthanda ukuthi sikufezekise okuyicebo lakhe lapha emhlabeni. Ngoba singabantu siphila sihlalela ukuzokhonza uJehova umdali wezulu nomhlaba, sihlalela ukuzomkhonza ngakho konke esinakho, sihlalela ukuzomdumisa, sihlalela ukuzombabaza, sihlalela ukuthi amehlo ethu azobuka okufanelekile uJehova sithandela khona, okungezosingcolisa thina. Izindlebe zethu zilalela okufanelekile ongekuzosingcolisa thina. Izindebe zethu zikhuluma okuyiqiniso okungeke kwaze kwakhubekisa omunye umuntu, okungeke kwaze kwalimazisa omunye umuntu, okungeke kaze kwaba nomphumela ongalungile ongekho right, especially ezimpilweni zethu nezabanye abantu. So sihlalela ukwenza intando kaNkulunkulu singabantu lapha emhlabeni, but unfortunately bantu bakaNkulunkulu, into engithanda ukuyiveza kakhulu ngalesikhathi samanje ukuthi sesiphila esikhathini lapho khona imimoya esithukululiwe kakhulu. It is being spread from hell. Isukile manje sikhona uNkulunkulu is allowing everything ukuthi yenzeke emhlabeni. Why? Ngenxa ukuthi abantwana bakhe abalaleli, abantwana bakhe abezwa, abantwana bakhe bawamahlongandlebe, bawamaphiciphici. Wathi uNkulunkulu esiyalezile ukuthi asenze kanje singakwenzi, asiyalezile ukuthi asidle kanje singadli kanjalo, asiyalezile ukuthi sikhulume kanje singakhulumi kanjalo, esiyalezile singakubuki lokho siqhubeke sikubuke, eselezile ukuthi singahambi kulezi ndlela kodwa thina siqhubeke sihambe kuzona. uNkulunkulu wakudedela konke okubi ukuthi kufinyelele kuthina. Indlela ekufinyelela ngayo uNkulunkulu usuke efuna ukuthi sibuyele back kuyena, usuke efuna ukuthi ukudedela isifo, ukhale kuyena uthi Nkosi sengiyagula, ngiyaxolisa, Nkosi ngenzeni, Nkosi konakalephi, Nkosi sicela ungisize, ngicela ukubuyela eduzane nawe. Ngoba isikhathi esiningi siyasitshela ukuthi sisahleli ebukhoneni baNkulunkulu sisahamba kahle, kanti cha usukude kakhulu, kanti cha usushelele waze usuyolahleka kahle njengamanje. So uNkulunkulu ngokudedela whatever ukuthi yenzeke kuwe empilweni yakho, usuke eyidedelela ukuthi khona uzobuya ubuyele esandleni sakhe, khona uzobuya ubuyele eduzane naye, khona uzobuya ubuyele ebukhoneni bakhe, ngoba ungumntwana wakhe amthanda ngenhliziyo yakhe yonke, ahlezi ethanda ukuthi abe la eduzane naye, ahlezi ethanda ukuthi abe la amlalele, amthobele, enze intando yakhe, ngoba iyona into esihlalele lapha emhlabeni. Wathini uJesu encwadini kaMathewu 6 ukuthi mayenziwe intando kaNkulunkulu emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini, kuze kufakwe emkhulekweni lokho kufakela ukuthi because we pray every day, we pray all the time, sihlezi sikhuleka sinxusa enkosini, sicela Nkosi ngicela u1 no2 no3 ngaso sonke isikhathi. Mekade ukhuleka umthandazo ogcina ngawo kuba ngubaba wethu osezulwini, and lo mthandazo lo ukhulekwa each and every day
wenzelwe ukuthi wena muntu kaNkulunkulu uhlezi ukhumbula ukuthi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. His name must be holy ngaso sonke isikhathi. Aphinda asho njalo encwadini ka-Exodus chapter 20 ukuthi asingaliphathi ngeze igama lakhe, ngokuba uliphatha ngeze akayikumyeka. Aphinde futhi uNkulunkulu esethi mase lingcwelisiwe igama lakhe siqaphele, baba wethu osezulwini malingcwelise igama lakho, umbuso wakho mawufike. It is something that we must be in remembrance of ngaso sonke isikhathi ukuthi umbuso kaNkulunkulu is really coming. Mawufika mele ukufika ukephi wena, mawufika mele ukufika wenzani wena, mawufika mele ukufika ukiphi indawo, mele ukufika usebukhoneni baNkulunkulu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe. Umbuso kaNkulunkulu mele ufike sibhizi senza intando yakhe lapha emhlabeni. Why? Ukuze uKristu, Isambulo chapter 22 verse 12 mefika akwazi ukuthi akwamukelise ngokwemsebenzi wakho okuyintando kaNkulunkulu obukade uyenza lapha emhlabeni. So what's important abantu baNkulunkulu ekumele siyazi siqonda ngaso sonke isikhathi ukuthi silinde umbuso wezulu obuyayo uza kuphi lapha emhlabeni. uJehova noma uKristu masebuya seluzalanda abantu bakhe mele asifice sibhizi senza intando kaNkulunkulu. It's like a boss azohamba ahambe mhlawumbe is going out or doing something, mhlawumbe usele la uyaklina la ejaltini, mebuya kumele kufice ubhizi nomsebenzi, especially if engezobuya during lunch time, especially if engezobuya during tea time. Mezofika ngesikhathi somsebenzi mele kufice wenza umsebenzi ukuze mefika lana azobona ukuthi no, udinga ukwamukeliswa wena imali engaka, yazi udinga extra money, yazi udinga extra ngoba niwenze more, usebenze more, uyidlalile indima yakho. Number 1, wathi usuyidlalile wakwenza kwaba ngaphezulu ngaso sonke isikhathi ngokuzinikela, ngentshisekelo, ngogqozu nangokuphelelisa icebo likaNkulunkulu. Ngoba banjalo ke abantu baNkulunkulu abathandayo uJehova umdali wezulu nomhlaba, abenza intando yakhe, abenza intando yakhe le athi mefika afuna ukusifika sibhizi siyenza lapha emhlabeni. Ngoba akukho kusihlalele, akukho futhi manje kuyigugu lapha emhlabeni okuphathekayo kumnandi, but okwenza intando yakhe. So bantu baNkulunkulu, nayo ke indlela sishawa ngayo singabantu sonke lapha emhlabeni, sishawa ngoswazi olulodwa lokuthi singayenzi intando kaNkulunkulu, sishawa ngemvubu eyodwa ukuthi singalifezekisa icebo likaNkulunkulu. Ngani? Ngeze zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni, ngakho konke okungenza ukuthi uJehova ungamthandi ngengqondo yakho yonke, ngakho konke ongenza ukuthi ingqondo yakho njalo mhlasimpe icabanga ngomsebenzi, mhlasimpe icabanga imali, mhlasimpe icabanga umndeni, mhlasimpe icabanga abangani, icabanga uphuzo namandla, icabanga ukubhema, icabanga zonke izinto. Now ingqondo yakho ayisekho uNkulunkulu but sikwezinye izinto. Number 2, inhliziyo yakho, ngoba uthe uJehova simthande ngezinhliziyo zethu zonke, singelinge sencika futhi nanokwethu uqonda, sithembe yena. Bese yonke into ekhona lapha emhlabeni kwenza ukuthi inhliziyo yakho uyibeke kuyona. Number 1, inhliziyo yakho lapho uyibeka kuwena, uyibeke emalini yakho, uyibeke emotweni yakho, uyibeka kuzona zonke izinto ezikhona eziphathekayo. Ngokubeka kwakho inhliziyo yakho lapho, ayisathandanga uJehova ngokuphelele, ayisathandanga uJehova yonke, ayisathandanga umdali wezulu nomhlaba, but isithande izinto zomhlaba. Bese lesiculo ungazithandi izinto zomhlaba. Zinjalo lezi zinto zomhlaba ziyanengeka, zinjalo lezi zinto zomhlaba ayithandeki, zinjalo lezi zinto zomhlaba ziyaluthekisa nje kuphela because injabulo yazo iyesikhashana, injabulo yazo into yamanje, kusasa ayisekho, injabulo iyedlula. So zonke lezi zinto lezi uluthekisa ukuthi uthande zona kakhulu kunokuthanda uJehova, and then mase uthande lento, you eventually put your heart in it. Mase ubekile inhliziyo yakho, I promise you nefocus yakho izoba lapho 100%. Yonke into oyicabangayo uzohlezi ucabangela leyo nto leyo. Fana noma uzothanda ingane, uthanda ingane yakho, inhliziyo yakho isenganeni yakho kakhulu.
kakhulu in such a way that ngisho ucabanga nje ube emsebenzini noma ingane yami ngizoyiphathelani. Yonke into, it's all about your child. Ungaze uwenze izinto ezinkulu ezingenasidingo because inhliziyo yakho ilapha. Even when it comes to abazali, uthola ukuthi usezoshona noma useyashona nanashonele kude nengane yakhe engasafuni ukuphuma emzimbeni wakhe. Why? Ngenxa ukuthi inhliziyo yakhe isasenganeni yami ukuthi awema ingane yami izokwenza njani, ingane yami izosala nobani, awema ingane yami izohlupheka, awema ingane yami izoba 1 no 2 no 3. Kanti into ekusekumele ayenze ukuthi akhulule inhliziyo yakhe nje kuphela. Lapha emhlabeni izinto zonke kumele sizinakekele. Abantu bonke kumele sibavezele uthando. Abantu bonke kumele sihlalisane nabo ngobumbano, ngokuthula nangako konke okuhle. But asingathandi zonke lezi zinto ukudlula uJehova. Let us love the Lord first. Sithanda uJehova ngakho konke. Lokho kunye kuwenezelwe nje kuphela kithi. That is why incwadi kaDeuteronomy 28 ithi uma ulilalela nokulilalela izwi likaJehova, zonke lezi zibusiso ziyakukulandela zikufice. Every blessing is going to come after you only if wena ulalela uJehova. So what you need to do wena muntu kaNkulunkulu, wena udinga ukulalela nje kuphela, wena udinga ukuthobela uJehova nje kuphela, wena udinga ukwenza intando kaNkulunkulu nje kuphela, and then everything else will come after you, not you going after it. Akusiwena omele ugijimele, ngoba ukugijimela kwakho kuzokwenza ukulangazelela kwakho kube kuleyo nto leyo bese uhlala kuyona. But ukulangazelela kwakho wena kube kuphi? Akube senkosini ngaso sonke isikhathi, ebese uqaphela ukuthi your attention is fit enough, ihleli enkosini, ngokuthi inhliziyo yakho isenkosini each and every day, ngokuthi inhliziyo yakho ihlezi isenkosini ngaso sonke isikhathi. Azasho njalo uJeremiya ukuthi inhliziyo yimbi futhi ngumkhohlisi ubani ongayazi. Why? Because inhliziyo zethu singabantu zihlezi zigaya izibozi, zihlezi zicabanga ngokubi, zihlezi zifuna izinto ezingasizi ngalutho, eziluthekisayo. Ufana nomuntu ezothanda mhlawumbe umuntu wesilisa athi hawu Nkosi yami inhliziyo ifuna emfunayo, kodwa bembhonya emhleze mbeka amabala, emhleze menza bebambokoboko, kodwa umthanda kanjalo ngoba inhliziyo yakhe uyibeke esokeni lakhe. Inhliziyo yakho uyibeke emalini yakho, imali uyigodle noma kahle kahle imali you have to do umsebenzi wayo lapha emhlabeni, but usuzoyigodla because inhliziyo yakho is so much there. Bantu baNkulunkulu, we need to find ourselves and understand ukuthi yonke into ekhona lapha emhlabeni iyedlula, iyengesikhashana, especially if usuzohlala kuyona bese ulibala uJehova, especially if uzowenza yona bese ulibala ukwenza intando kaNkulunkulu, especially if uzohlala kuyona bese konke kaNkulunkulu bona ngenasidingo, kungenamsebenzi walutho, ilapho ke lahleka khona indaba. That is where you lose it. Because in as much as zonke izinto zethu lapha emhlabeni sonke siyenza amacala, sonke siyona, but if uzokwenza izinto ezizokwenza uze ukhohle ukuthi ngibe wrong, kumele uxolise, iqala lapha indaba. If uzokwenza into ezohlala kuyona up until uzofika ukufa uhleli kuleso sono, ungafuni ukusuka kusona, ungafuni ukuqhelelana naso, iqala lapho phela indaba. Iqala lapho phela ukulahleka. Iqala lapho phela inkinga kahle kahle at the end of the day. So bantu baNkulunkulu, we need to find ourselves a deep understanding ukuthi everything lapha emhlabeni it's all about uNkulunkulu. Everything lapha emhlabeni ngawe it's all about ukwenza intando kaNkulunkulu, kufezekisa icebo likaMdali wezulu nomhlaba. Everything esiyiphilelayo siyiphilela uJehova, ngoba ngaphandle kwakhe singendle lutho. Ngaphandle kwakhe awukwazi ukukhuluma wena, ngaphandle kwakhe awukwazi ukuhamba wena, ngaphandle kwakhe awukwazi ukucabanga wena, ngaphandle kwakhe awukwazi ukubona ngamehlo akho, ngaphandle kwakhe awunaphimbo, you have no voice. Ngaphandle kwakhe ngisho ngathi umoya siwuthathe ezihlahleni, who created lezo zihlahla from the first place? Zonke izinto zibhalanse ngoNkulunkulu lapha emhlabeni. Size singafi sibe senza izinto eziningi kangaka because sibhalanse ngoNkulunkulu. People, they smoke and smoke and smoke for many years as they like, but ababi nale cancer le kubhalwe ngayo ukuthi tobacco causes cancer. Why? Babhalanse ngoNkulunkulu. People kill abanye abantu bebabhokotela bayizinkaba ngithi, but abafi bana 100 years bephila. Why? Ubhalanse ngoNkulunkulu lo muntu. Abantu badla
uphuzo olunamandla lolo lishisa isibindi sakho, lishise for many years, but you do not die. Ubhalanse ngoNkulunkulu. Sidla ukudla okunosawoti, okunoshukela, okungcolile, okumele ngabe sithi sikufaka immediately bese uyafa noma bese uyalimala ndlela thizeni, but akwenzeki lokho. Why? Sibhalanse ngoNkulunkulu. Bantu baNkulunkulu, we need to understand ukuthi akukho lapha emhlabeni esingakwenza ngaphandle komdali wezulu nomhlaba, ngaphandle kaNkulunkulu wengcwele. So why thina sizohlezi sithanda izinto uNkulunkulu athe singayithandi? Why thina sohlezi silangazelela izinto uthi uNkulunkulu singayilangazeleli? Athi simthande ngamandla ethu onke. Number 3, ukuqala ingqondo, okwesibili inhliziyo, okwesithathu amandla ethu, simthande ngamandla ethu onke. But sisebenzisa our strengths ukulala, sisebenzisa our strengths ukubuka ama-movie angcolile, sisebenzisa our strengths ukwenza izinto ezinengekayo ezisiza thina ezingamsizi ngalutho uJehova. Ukusebenza kwakho usebenze imisebenzi o3 kumbenefita phi uNkulunkulu if lo msebenzi ungeke uzolibize nakanye igama elithi Jesu. Jesu, 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 igama elihle, liyanganelisa, lingihlabelelisa. Kubenefitani izulu ukusebenza kwakho with those different kind of abantu obabona each and every day, bathi ungabatsheli ngoNkulunkulu wakho, bathi ungabatsheli ngabo, bathi ungabatsheli ngekusasa labo, bathi ungabatsheli if iqiniso ulazi kangaka. Because you are supposed to be the salt of the world. You're supposed to bring flavor. You're supposed to bring taste. You're supposed to bring all the love. Babona uthando likaNkulunkulu, uthando olungaka, olungaka. Balibone through wena, because izulu cannot come here lizositshengisa uthando lalo, but you need to show uthando lasezulwini, because kubonakala ukuthi umoya kaNkulunkulu usuhleli kwena, ithando laNkulunkulu usutholile, iqiniso laNkulunkulu usutholile, usuwazana nomdali wezulu nomhlaba, usukwenza intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Nazo-ke izinto abantu baNkulunkulu. Amandla akho, you are busy with many things ezikhona lapha emhlabeni. Amandla akho uya busy ukhanda imali, amandla akho uya busy kodwa leyo mali igcina ingamsizanga ngalutho uNkulunkulu, because awabeli ngisho abantu abampofu, awusizi ngisho izintandane, you don't even donate in charity, you do not do anything, but into yenzayo you keep on investing, you keep on uyigodla leyo mali, ubogombela or whatever. Or you just keep on drinking leyo mali, you just keep on wasting it kwizifebe, or you just keep on doing whatever uthanda ukuyenza enengekayo engamsizi ngalutho uJehova umdali wezulu nomhlaba. But uNkulunkulu benefitani? Wathi simthanda ngemiphefumulo yethu yonke. Njengamanje abantu, their souls are being trapped each and every day. Your soul is being trapped ngokuthi uqhukeleze izicathulo uzithathe lapha esitolo wangazihlambulula, wangazikhulekela. Your soul will be trapped. Ngesoul yakho iyatrappeka ngaleyo week leyo, ithatha uyifake ekhanda lakho, uthi uma usuyifakile ekhanda lakho leyo week leyo bese udonze kanjalo umphefumulo wakho. Kuningi abantu bakaNkulunkulu, kuningi kakhulu futhi ngaqala. And ngokwenzeka kwazo zonke lezi zinto imphefumulo abantu banikela ngayo, even izingane zinganake zingena in these Illuminatis thiwadayisa ngomphefumulo wakho. Akazi nokuthi yini umphefumulo, akazi nokuthi kusho ukuthini ukuthi ngiyisoul, kusho ukuthini ukuthi ngidayisa ngalento. They just sell themselves just because of riches. Le mali le abayitshela ukuthi iyona eyigugu, yona ebalekile, lento ephelayo kusasa lo okusayo kuzothi singaseko vele. Kuningi abantu baNkulunkulu. Your soul can be trapped ngamacici la waqokayo, because ngokufaka kwakho those earrings, there's a spirit esihleli kuona, because zonke lezi zinto lezi jewelries and all these things, they are prayed for emkhathini, they are prayed for whatever lazi manufacture kona, being prayed by ubumnyama, so that uzothi wena even enye ex-satanist sekuyayisho lento athi lezi zinto lezi zithi mase zilandwa
zihanjiswe zispreadwe ey'tolo sezikhulekeliwe sezinamakhodi nanani. Kwenzela ukuthi uma usuyigqokile wena noma ungakayigqoki-ke mhlawumbe ihleli lapha edroweni, if they are roaming around bethakatha benza whatever bayenzayo the ebusuku, bakwazi ukuyibona ukuthi oh there is an item in that house, and then they come. Mabefika they can do anything because of that code that is in there. Whether ufake edroweni i-bracelet yakho awuyigqokanga, but the fact that iseyigcekeni lakho, they can come. They've got the key to unlock themselves and come in and actually do anything. That is why ukwazi ukutholakala ukuthi if umama umfundisi kunguye osebenzisa laba makeup nazo zonke lezi zinto, umfundisi ulula. Why? Because lezi zinto lezi zila egumbini la ikhona khona umfundisi, la izotholakala khona, la izokwazi khona ukuthi kulisane naye abese yaqedwa ubungcwele. Because that's the thing, kumele kuqedwe ngobungcwele, kumele kushawe kuphele ngobungcwele, ngobani lo muntu mkhulu le phezulu, kumele ashawe athathwe abekwe phansi. So these earrings is amadimoni. Like I said by the beginning of this video, ukuthi imimoya ethukululiwe manje, imimoya ephumile manje, imimoya isabalele manje, imimoya yasebenza manje, imimoya yazifunela okungokwayo nje manje. So ukuphuma kwayo iphuma with all these items, and the unfortunate part izothi lo moya usukholwa ukuluthekise ngokuthi uyigqoke lento uyifake lento, these spirits sizohlala kuwena. And I've heard nje one of my friends owayenenecklace, I don't know if she's still using it, wathi mayifakile msethi uyayikhipha kungavumi nje ukuthi ayikhiphe, it's either uyalibala azalale nayo nabanye amacici bayagqoka baze balale nayo, or ama makeup zonke lezi zinto lezi akusavuma ukuthi umuntu akusavumi, sengiyijwayele. And I heard another lady wabuza ukuthi kanti bezidaleleni lezi zinto, ngabuza ngathi zidalo ubani? Ask yourself that question, because wena ukubuza kwakhe ubuza sakuthi uNkulunkulu kanti ubezidaleleni kwaphela mazi ngafuneki. And I was like, uNkulunkulu udaleni? Tell me. Akadalanga imvelo, akadalanga futhi wena wathi sekudalelwa ukubona umuhle, akazange azasho ukuthi okay mntanami uzoshoda nge-makeup, ukuthi uma ufika lapha emhlabeni ufake imascara qala khona kuzoba ngcono la emehlweni akho. Sorry, ngiqalela ngalokho. Bathi wakudala ukubona umuhle, ukubona ufanelekile, ukubona uphelele. Wayibona ukuthi izinwele zakho mazinje ziphelele zi-right kakhulu. Wabona ukuthi amashiya akho awadinga ukuthi abe darker than this. Izinkophe zakho zi-right zanele ukuvikela amehlo akho njengoba ziyengaka. Izinzipho zakho zi-right mazinje. You do not need them any longer. Because mase zilonga futhi awusakwazi nokuwasha kahle. Sekunezinto osungazenzi njengamanje wena. Ufake iskin surgery because ubuyibona unjani? Ngoba ushile. Ayikho into obuzoyijika, ubushile. So bantu baNkulunkulu kumele hlezi understand ngaso sonke isikhathi ukuthi uJehova umdalo wezulu nomhlaba, indalo yakhe it is as perfect njengoba injena. Yanele. Awudingi okueda lutho. Awudingi ukwengeza ngalutho. But udinga ukuthi uwaneliseke nje kuphela and uthobele uJehova bese usebenzisa whatever instrument, whatever material uJehova akubusise ngayo ukuze ufezekise icebo lakhe ngokwenza intando yakhe ngaso sonke isikhathi. If mase kunento esizoba isithiyo ndlela nathizeni, ilahleka lapho ke indaba. Ela ulutheka khona phela lapho. But yonke into kumele isebenzele konke kube ngokuhle. Abamthandana babiziwe ngecebo lakhe. So nazi izinto abantu baNkulunkulu zinkophe lezi, kune spirit behind. Isona sithi luthekise uthi ifake lento, ifake. And then bese nawe ifaka. Izinzipho zifake, buku zoba muhle kanjani. Penda ngo-red. Ubuku red umesha ingubo egqokile namhlanje kusasa, usupenda ngo-blue, umesha ingubo egqokile namhlanje kusasa, usupenda ngo-grey ngobani whatever. Luka ama-braids wona a-right, buka nje muhle kanjani uma uluke lento ende, buka lento emfishane umbi kanjani. Because even the mirror can talk to you, that reflection thing, kusuke ne-spirit esikhuluma nawe ngaleso sikhathi ngaloyo mzuzu. Uluthekiswe ufake leyo ring leyo ungashadile, uyifake kwesinye isandla, ungayifaki thulutho uzoyifaka kwesesinxele lapho uzoyifaka la.
because ufuna lube lutsaka lube no bling bling, ufakile i-teeth, gold teeth, silver teeth, whatever lento usuke ifakile ngaleso sikhathi. Wenzelani? Wenzela ukuthi ube muhle nani nani, uthi mawuhleka nawe uhleka ngeindleko. But baNkulunkulu, I want to promise you something. Ngale kwethuna in hell esihogweni, lela demon leliyana mase silithatha into yalo, aliyithathi ngokuthi siyacela abantu ungibuyisele izini lami. Cha, mathanda ukubhokota kanje, likubhokode kanje, lizokhipha kabuhlungu futhi. You will cry and you will feel the pain, but ayikho into ongayenza. And uNkulunkulu ayikho into angayenza. Why? Because lezi zinto lezi akuzona ezakhe, akuzona ezakho, but ezayo lento le, ezayo le demon leli. So leli demon mase lifuna into yalo, uNkulunkulu uzothi no, lithathe. And mase lithathe impela. Mase sithathe leso sikhumba leso, that skin surgery, so ithathe shwi. You will feel all the pain. You will feel all the cry. You will feel everything. As painful as it is, but it's unbearable. Ngeke uzokumele. But ngaso sonke isikhathi uzohlezi ucabanga ukuthi hawe ma. Ucabanga ukuthi hawe ma. Ulibele ukhala. Singasekho into engakusiza ngayo uNkulunkulu. Why? Because uthe kudalelile wakubekela imiyalelo, wakutshela ukuthi enza u1 no2 no3 usaphila lapha emhlabeni, zisize kanje, zilungiselele kanje. Wabona ukuthi no, ngeke kuze kwenzeke lokho. Wabona ukuthi no, akusize ngalutho lokho. Wabona ukuthi no, kuyabheda lokho kaNkulunkulu. Mina ngifuna ukwengenza bona ngimumbe kabi. Bantu baNkulunkulu, I want you to be careful. The Lord is showing in Revelation these days many people izithunywa zikaNkulunkulu. uNkulunkulu uyabatshengisa, batshengisa esihogweni ukuthi ngena abantu abanjani, yabatshengisa esihogweni ukuthi ngena abantu abaqamba amanga. Umntwana as young as 12 years ngokuthi wantshontsha. There's this example nje, the guy was doing interview to abantu abasesihogweni ukuthi why wena la, and wahlangana nomntwana ona 12 years. Membuza ukuthi kungani ulana umncane kangaka. Athi sasihlupheke ekhaya, siphila ngokudayisa, and I was so hungry. Ngathi ngilambile ngantshontsha khona la kulezi zinto esiyidayisayo, and emtshontsheni kwami kulezi zinto esiyidayisayo lapha ekhaya ngafela khona lokho, ngangenela kona lokho esihogweni. Wathi how? Yes, wangenela kona lokho ukuthi wantshontsha. Another thing, abanye thola ukuthi you're gonna take a loan ebank, ungayikhokhi loan yabantu, bese ushintsha inamba ubaleke wenze zonke lezi zinto, uzosingenela esihogweni leso sono. That is why it's important ukuthi uvume isono sakho, uthethelele, because indaba isekutheleni bantu baNkulunkulu. Uma wafa ungathethelelwe, ilahleka lapho phela. Uma wafa ungazivumanga, khona kuzokwehlela ngale kwethuna, khona kuzokwehlela ngomhlaba kuphela, khona kuzokwenzeka wena ongeze wakuthanda. I'm not trying to scare anyone with this message, but ngithanda ukuthi sidluliselana amaqiniso. Sazi bantu baNkulunkulu ukuthi sibhekene nani, sazi bantu baNkulunkulu simele sihlale senzeni, sazi bantu baNkulunkulu ukuthi kumele silinde ngokubekezela, ngoba uJehova yasiyela ukuthi sihlala nilindile ngoba usuku nesikhathi anilwazi. Yes, uma uhlela ulindile lapha, mhlawumbe ulinde ku-interview uzohlala ulamba ngithi, but kumele ungasuki lana. Mhlawumbe ngagijima uthi ngiyozama ngoba asazi ukuthi bazoqhamuka nini, basibiza ukuthi ngiyozama nje noma ngibambe nje noma ama-chips nyana, ugijime nakhona uyaphuthuma, uyabatshela cala ngimemeza Nkosi yami makuthi bayaqhamuka, uyaphuthuma ugijimele ukuthi ubambe lokho ngobani usulambile, ubhizi ulindile, but uthiwa hlala la ulindile. Yes, siphila emhlabeni okanjalo. Siphila emhlabeni lapha ethe uJehova sihlale silindile, but okuhlaleni kwethu silindile kuyenzeka shelela ngithi, kuyenzeka sona ngithi, kuyenzeka singenzi kahle ngaphambi kobuso bakhe, but into ayithandayo uNkulunkulu uthanda ingane ezilalelayo, azaziyo ukuthi mangibe wrong kumele ngibuye ngizoxolisa, ngithi Nkosi ngithethelele, sengibhedile futhi sengonile futhi, because ukona Satan represent all sin. Yonke into ewukona isuke inogcobo wobumnyama phakathi, isuke inogcobo wedemoni phakathi, isinogcobo wespirit thizeni phakathi, esiholwe isitha ekuthenini size sifinyelele kuwe muntu kaNkulunkulu. So sizothini?
sihlale esoneni kuze kuvame umuzi. Qhana kanye enafa maqondana nesono, ningabuye nihlale kanjani kusona na? Safa amaqondana nasangithi asamele-ke sihlale kusona, but kumele sizivume izono zethu khona sizotholani ukuthethelelwa, sizotholani ukuhlengwa, sizotholani ukuphulukiswa. Because if we unfortunately sithanda ukubambelela kuzo zonke lezi zinto and then you die, you're gonna feel all the pain kusasa. You're gonna be tortured kusasa. Uzoba senkingeni kakhulu, hayi kancane. Sabantu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Ngalo mnyalezo nje mfishane ngifisa ukuveza ukuthi there are many things ezingakufaka esikhokweni. From all the lessons esiwabonayo, esiwafundayo from many people, mina ngiyathanda to share it with other people as well. Because for those who go and grab the information, usuyigrabhela ukuthi afundise nabanye, ziningi izinto ezikufaka esikhokweni. Yonke ukuphula imiyalelo eyishumi, Exodus 20, read them. Ukuyiphula yonke, ukweba, ukuphinga, ukubulala, ungalikhumbula usuku laNkulunkulu, ukuba nabanye uNkulunkulu, ukuphatha ngezigama likaJehova, ungahloniphi, ukufisa, ukukhuluma amanga. Zonke lezi zinto lezi kufaka khaxa esikhokweni, ukuyikhothamela, ukuyikhonza wena. KwabaseGalatia chapter 5, zonke lezi zinto athi uJehova abenza okunje abasoze baledla elifana nombuso kaNkulunkulu, ukudaka, ukuxokozela, ukuxabana, ukuwalana, ukuthakatha, amagwala, izinja, izifebe. Aze asha specific, abenza okunje abasoze balidla ifa lombuso kaNkulunkulu. And then incwadi yeZakha ethi kunezinto uNkulunkulu azinyanyekayo kuyena. Abantu abaxabanisa abazalwane, abantu ababulala abantu abangenacala, bechitha igazi, abantu abahlebayo, abantu inhliziyo zimbi, inhliziyo zilikhuni, abafisa izinto ezinyanyekayo kuNkulunkulu. Zonke lezi zinto ziyalahlekisa, ziyaluthekisa. Why? Because kune-spirit, kunogcobo behind it. So uma unenhliziyo elikhuni ebamba amaqhubu, uNkulunkulu akayithandi leyo nto leyo, and ngakufaka khaxa esikhokweni. uNkulunkulu uyanengeka leyo nto kuye, ingakufaka khaxa esikhokweni. Kuningi abantu baNkulunkulu kusilahlekisayo, kuningi abantu baNkulunkulu kusiluthekisayo, kuningi kusisusa ebukhoneni baNkulunkulu. Qaphela ukuthi izenzo zakho zikakusondeza kuNkulunkulu noma ziyaqhelisa yini. Zikwenza ulangazelele uJehova ngaso sonke isikhathi, ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho onke, ngamandla akho onke, nangengqondo yakho yonke. Ngiyazi ngithi mina nangesikhathi sakho sonke, because sesibusiswa uNkulunkulu lesikhathi lapha emhlabeni. Noma kwenza uqhelelane naye, kwenza ukukhathale, kwenza udembesele, kwenza ucikeke nje ehlangene noNkulunkulu, kukwenza ube njani, kukwenza ufuna ukubhiva kanjani, kukwenza ufuna ukwenzani. So abantu baNkulunkulu siqaphele, ziningi izinto. Like I said, ukweba, umntwana mncane vele but uyitshela ukuthi hayi into engisho lutho lena, mangithathile nje leli aphula ngalicelanga esikhokweni. Uyitshela ukuthi hayi mangibalekile vele ko-home chase vele nje icala, mungakhokhanga for 2 years, uhulumeni uyakukhokhela nani nani, okusalayo awuzange uzobhekana nalo wena self. Inhliziyo ezilikhulu, uthola ukuthi umuntu uyakhola but athi nje ngeke ngize ngixolele mina uSibani ngijwayela kabi. Abantu abaphatha ingane kabuhlungu, uthola uzoyihlukumeza ingane ngoba nakho kungeyona yakhe, lelo cala libhaliwe. Anyone and everyone ozokhala ngawe, lezo nyembezi lezo zimathi ziwela phansi straight, zi-evaporate like emanzi. Ngale nkathi sekushisa kunyuka kuyela phezulu kuyokwenzani, kuyokhanda imvula, but kunyuka kuye phezulu esweni likaJehova. Kuzobuyisa isijeziso kuwena, kuzobuyisa kuwe konke okubi, kuzobuyisa kuwe konke uJehova akufila enhlizweni, bese uyabona ukuthi uJehova ngempela uyashaya. So bantu baNkulunkulu, the short message bese ukuthi siphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele. Phenduka usaphila, phenduka usabona, phenduka usahamba, phenduka usezwa, phenduka usanokwazi ukusebenzisa izandla zakho. Phenduke ushiye yonke into esemhlabeni. Lelo zwi kaJesu siyalezile ukuthi singalingisi lelizwe, singathandi futhi izwe nobubi balo, because linobubi bodwa lelizwe obubukeka busabuhle emehlweni ethu.
kube ngazuthi ukuhlana kona, kanti kubi deep within. Kubi. Indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu, isiphetho sayo siyini? Singukufa. Kwaphela nya. Ayikho enye indlela. Akukho okunye. Sisodwa isiphetho. Ukufa. Ngithanda izinto zalo mhlaba ngoba ziyaningeka, azifanelekile, ziyaluthekisa, ziyalahlekisa, zisisusa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Zisenza isikhohlwe ubaba wethu oyingcwele, umdali wezulu nomhlaba. Sisenza isikhohlwe ukwenza intando kaNkulunkulu. Sisenza singamthandi ngey'nhliziyo zethu zonke. Sisenza singamthandi ngemiphefumulo yethu yonke. But I want to tell you something. Yebo, ingaphakathi lakho, your soul imthanda kakhulu Jehova. Lithanda kakhulu ukumhlabelelela. Lithanda kakhulu ukumdumisa. Lithanda kakhulu ukufunda izwi likaNkulunkulu, lidle ukudla okumnandi kokuphila. Lithanda kakhulu yonke into ehlangene noNkulunkulu. Lithanda ukukhuleka, lithanda yonke into. Wena dila nenyama nje kuphela. Khona uzoyenza ngempela intando kaNkulunkulu. Khona uzomthobela uJehova, umdali wethu nomhlaba. Ngaleyo ndlela you will always be happy. Kasi thina silangazelela nje izinto esimple. Silangazelela ukuphila, silangazelela injabulo, silangazelela ukuthula kwaphela nya. That is it. So uma ulangazelela ukuphila, kuthula la kuphi? Phela. Ngoba John 3:16 uthi abakholwa yiyo indodana yomuntu abasoze bafa, kepha bazoba nokuphila okuphakade. So asidele konke, sizisondeze enkosini, sikulahle konke kuye, ngoba yena uzokwenza ukuthethelela kube khulu. Phendukani. Return from ukuthanda kwakhe izinto. Return from ukuthanda kwakhe imali. Return from ukuthanda kwakho ubucwebecwebe. Return from ukuthanda kwakho izinto zezwe. Return from ukuthanda kwakho food more than uNkulunkulu. Return from ukuthanda kwakho everything and anything engakusondeza uNkulunkulu kodwa ekuqhelisayo futhi ekulahlekisayo. Return from all of that. Return, kusareturneka. Phenduka, kusaphendukeka. Because kuhambe izinto masilibele sizondla ngazo, sizindla ngazo, sizenza ngaso sonke isikhathi. Kuhamba kube nzima ukusuka kuyona. Nakho njengamanje I'm 100% sure ububhuti bethu nosisi bethu besaqala izinsango lezi namawunga. Kwakusangaretheneka ayiyeke lento. But the more iqhubeka, the more yenza kuhambe kuze kube nzima. Sebuswa yiyona manje njengamanje lento. Iyona simtshela ukuthi hamba ufuna imali. Hamba ufuna imali khona uzongibheka. Khona uzobheka. Akasathandi nayo. Because iyona singaphezulu simbusa. Zama imali ukuthi izama khona uzobhema. Ethande engathandi kuzomela agcine izamile leyo mali leyo. So sizothina. Sihlale kuzo izono lezi kuze kuvame umusa. Sihlale kuzo izono lezi khona sizoze sifake nathi singene esiqogweni ishiqi shaqa. Bekhona besobhubha nawo amademoni because inhloso yawo iwodwa ukuthi sibhubhe kanye nawo. Because ayazi wona ukuthi azobhubha, ayazi wona ukuthi azofa, ayazi ukuthi azi yonke into ezokwenzeka empilweni zawo embi. But abafuna ukufa wodwa. They want to go along with many, along with humankind, along with people. So akhanda show ukuthi asilaleli. Akhanda show ukuthi sithobela uJehova. Akhanda show ukuthi senze intando yawo. Akhanda show ukuthi senzana noma yini ezokwenza ukuthi silahlekiswe, silahlekelwe umbuso wezulu. So nathi sovuma lahlekelwe umbuso wezulu. Into eyigugu kangaka. Into esemqoka kangaka. Into ebaluleke kangaka. Into ephathelene nathi, ephathelene nezimpilo zethu. Silahlekele nje just like that. Situkelana nje nobaba wethu just like that. Uzovuma nje ukulahlekelwa umzali wakho just like that. Kube kubhlungu kangaka ukulahlekelwa umzali, kumhlungu kangaka. Asibuyeleni kuJehova.
Masiphenduke, kusaphendukeka. Senzele intando yakhe, simfune satholakala, simbize saseduzane. This is a very short message nje abantu baNkulunkulu bengifisa sikhanyiselane ngayo ukuthi kuningi ukulahlekisayo, kuningi ukubulala lapha emhlabeni, but asikhethe okuphilisayo. Asikhetheni uJehova ngaphezu kwayo yonke into. Asimkhetheni phezu kwayo yonke into ephathekayo because iyadlula, iyaphela. But yena akapheli, kodwa umile ngonaphakade futhi uyasilangazelela, uyasibiza mihla yonke ukuphila kwethu. uJesu uyakubiza, ubiza mina nawe. Ayayo. Amen. Asibuyeleni kuJehova, siphenduke, sisindize, sihlenga, sibhabhadiswe ngoba umbuso wezulu ususondele. Nkosi benani busise kakhulu mihla yonke ukuphila kwenu manje siphakade. Amen. Ngakhohle ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ngicela nje sidlulisele imiyalezo nakwabanye bathole ukuphulukisa. Ezinye izinkundla zokuxhumana khona uTikTok Lihle Ithemba, Facebook Lihle Ithemba Mzobe, and Instagram Lihle Ithemba Wendy with IE Mzobe. Nkosi benani busise kakhulu, masiphendukeni sibuyele enkosini ebese siyaphelela kuyo ukuze singeze sajeza ngelinye ilanga sazisola futhi manje siphakade. Amen.